Mwedukisha tuende na utambania mwendini wa kilungu cha ngalawa kiokoni kicha umundi savuli waya na yumwe na mayongweli na itatu gogililia ima medho makwa utedhio wakwa uimava utedhio wakwa uma kwa yova otondu ngombo isiasia wana wayo na otondu mudhukomi wa mundu muka usiasia mbosi wake na utaume makwa mekwa yova nienda matei maku amengaiwa itune kiokoni kicha umundi mwedukisha indi no ulatu ukililia medho maitu no ulatu ya dhamia kanywa witu tunene unene kana tunene usio wake no ulatu ukililia wasia witu tumwetie matei no ulatu ukililia wasia witu tuetie useo na tuyetia uvosio tuyetia uya tuyetia maundu maseo alamo kwake nake no mwingai waitu ulayindi ibinda yonde wibo kondu witu mande komembia kanawe atuswania mausio kila ibinda yova atuswania mausio na indi tuamukilile wasia tuamukilile medho maitu indi akevikia kwidhukisha na kavikia kutunenge kila tukwenda nowe eweka utona kutunenge nowe eweka utona kutuadhima nowe eweka utona kwika usio kondu witu ini tutonya kwikwatia andu indi andu ni mavika abandu makanoa mundu akaulecha akaekana naku nundu ewa umunoise nutona ubika bandu wikwatite mundu utedhio waku wonde wiyete bau akaufail na kwa windi bena bata wakukililia yova medho maitu bena bata wakukilia medho maitu tusisye yulu etune tusisye kula kwe yova nundu nowe utonya kwikanesa we Yesu aende na ututethia na kutwikanesa tuyende na kulumila kwake tuyende na ulikana kana nowe eweka utona kwikanesa na kwa windi tumukililie medho maitu saa 10 katika miongo 33 tuende na ukwatia ni bamwe ndini wa kilungu changalawa ya kiva kiokoni kicha mundi mitambo ni siu ya Athiani Fm ni saa 10 na katika miongo 33 ginya saa 10 na ili tuiba